Zelena tranzicija i digitalna transformacija pojmovi su koje najčešće vežemo uz privatan sektor. No zapravo izvrsni primjeri u Hrvatskoj ove digitalne tranzicije nalaze se i među javnim sektorom. Posebno važno je izdvojiti planinski raj grad Čabar, zato mi je veliko zadovoljstvo što u ovoj epizodi podcasta Zeleno poslovanje mogu pozdraviti i gradonačelnika, čelnog čovjeka grada Čabra, gospodina Antonija Dražovića. Dobar dan i dobrodošli. Hvala lijepo, hvala vam na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Vaš aktivizam je bio široko prepoznat tamo kad ste se kandidirali za gradonačelnika 2021. godine, no jedno je biti opozicija, recimo to tako, jedno je biti aktivist, uvijek je lakše pričati nego nešto napraviti, no evo, danas 2024. što možete reći da ste napravili kako biste poboljšali potencijal grada Čabra? Pa evo, ovo ste dobro rekli, oporba i izvršna vlast su dva različita svijeta. Znači jedno je kad dobije čovjek odgovornost gdje upravljaš jednim sustavom i odgovoran si za svaki aspekt života građana, a drugo je kada konstantno ukazuješ na određene greške izvršne vlasti, ne znajući da iza toga postoje ogromni, pogotovo birokratski procesi, zato je ova tema digitalizacije javne uprave bitna stvar jer nam je upravo to olakšalo. 2021. kad sam se kandidirao za gradonačelnika, upravo je razlog bio činjenica da Čabar ima ogroman potencijal. Znači, to je jedna mala, mirna, planinska oaza okružena rijekama, šumama, izvorištima pitke vode, krajobrazom od kojeg jednostavno zastaje dah i meni, pošto ja iz Čabra originalno nisam, nego sam iz Zadra, ali svako ko dođe, evo, ko jednom vidi ne zaboravlja, zaista. Tako da evo, mene su zapravo sugrađani nekako nagovorili na kandidaturu, imao sam određene iskustva, ne samo sa aktivizmom, radio sam i u Briselu, u Europskom parlamentu, Odboru za zaštitu okoliša. I upravo je to bio nekako najveći motiv vidjevši da cijeli kraj propada i trebalo jednostavno iskoristiti ono što sam rekao potencijal i probati nekako uvesti Čabar u 21. stoljeće i hvala Bogu 3 godine evo nakon izbora mogu reći da smo na jako dobrom putu. Što je vas navelo u grad Čabar? Evo, rekli ste da ste iz Zadra, kako to da ste završili u Čabru? Pa ja sam živio sa svojom nevjenčanom suprugom u Rijeci i dolazili smo vikendima, obilazili smo Gorski kotar, doduše ne Čabar jer je malo dislociran. Uzeli smo jedno poljoprivredno, smo tražili zapravo zemljište jer smo se planirali baviti svojevremeno sa OPG-om, domaćom kozmetikom, to smo radili u Zadru jedno vrijeme i zapravo smo tražili zemljište koje će ispunjavati ekološke uvjete za sadnju. I Gorski kotar nam se činio dosta blizu Rijeci, a imalo je sve neke preduvjete da jedna mlada obitelj započne, ajmo reći, jednu novu stranicu u životu. I kako smo dolazili vikendima, kupili smo zapravo zemljište, dobili smo i kuću, nismo mislili odmah se preseliti, nego smo mi to polako uređivali, upoznavali smo ljude i na kraju je došla odluka o tome da se kandidiram, evo kao nezavisni, doduše najmlađi gradonačelnik u ovom sazivu gradonačelnika od 2021. sam trenutno i ja i to je na početku bilo, ajmo reći, veliki teret, velika odgovornost, tim više jer nisam poznavao kraj. Znači nisam poznavao ljude, nisam poznavao Čabar uopće i nisam nikad imao doticaja baš sa izvršnom vlasti. I mogu reći da je ovo bila jedna životna škola gdje evo imam veliku potporu sugrađana, s obzirom da smo prošle godine imali prijevremene izbore za gradsko vijeće, nakon čega sam onda dobio većinu sa svojom nezavisnom listom i evo sada sve one projekte u kojima smo nekako sanjali 2021. u samoj kandidaturi, mogu reći da smo velik dio već priveli kraju. Kako bi u Zagrebu rekli do tepenec, pa ipak postao gradonačelnik. Da, to je ovako malo čudno, to kažu i tamo. Nisu mene isto odmah gledali kao svojega, međutim, kroz jedan relativno brzi period su me prihvatili kao domaćeg i tako se već polako i osjećam. Je li možda bolje, evo kažu često za bolnice, treba li bolnicama, odnosno financijama i menadžeriranjem upravljati netko iz liječničke struke ili to treba biti financijski menadžer koji bi možda bolje posložio poslovanje bolnica, tako i ovo je drugi par očiju koji nije involviran od početka u čabarski kraj pa ga vidi s neke druge perspektive zapravo. Tako je, ono što mene ljudi pitaju kada se naiđem na recimo nekakav problem, znači ljudi od vas kao gradonačelnika očekuju momentalno rješenje, znači da ćete sad pucnuti prstima i preko noći da će se problem riješiti, međutim nije tako. Gradonačelnik, rekao sam više navrata i u svojim istupima javno, ne mora biti najpametniji, ne mora biti najbolji i ne mora biti najveći stručnjak. Kao i osoba koja upravlja nekim određenim sustavima, ali morate biti garancija da ćete okupiti ljude koji su stručnjaci,
da ih sjednete za stol i da oni rade na tim rješenjima, a da vi budete u ulozi onoga ko osigurava transparentnost, poštenje i ko osigurava resurse kako bi se određen projekt, program ili neka mjera provela. Tako ne možete znati sve teme koje je nemoguće. Evo, ja se još uvijek učim, tako da jako je puno domena u svakom sustavu, pa tako i u sustavu javne uprave i bez podrške, bez dobrog tima, teško je neke stvari dovršiti, a kamoli započeti. Mnogi se dijelovi Hrvatske, osim Zagreba i nekih primorskih mjesta, suočavaju s padom demografije, katastrofalnim demografskim slikama, posebice onda vjerujem planinski krajevi kao što je Čabar, ali evo vi ste primjer da se netko i naseljava u takve krajeve, pa onda vjerojatno na svom primjeru kako ste zamislili pojačati tu demografsku sliku Čabra i privući možda i mlade obitelji ondje. Apsolutno. Ono što je mene privuklo prije svega, ono što sam na početku rekao, taj krajobraz i puno potencijala onoga ko se vidi u nekim poljoprivrednim recimo vodama. Doduše danas su generacije takve da svi očekuju posao gdje će sjediti za računalima, biti u nekom uredu i nekako se sve više odvajamo od te prirode, nažalost. Međutim, evo, mene je privuklo to, ovo što ste rekli za demografske mjere. Ja sam prvu godinu razmišljao što bi to mlade ljude moglo privući i mi smo došli do toga, to ću kratko objasniti, da preko 20 obitelji nam se trajno naselilo za posljednje 2,5 godine. Govorimo o mladim obiteljima, dio obitelji je sa djecom, jako je puno vikendaša, vrijednost zemljišta je zaista porasla. Mi smo odmah u prve godine stavili određene poticaje na raspolaganje svim mladim ljudima. Recimo dijelimo poticaje za doseljenje, dijelimo poticaje za obnovu nekretnina, znači naših mladih obitelji, ali ne samo mladih nego svih obitelji, ovisno o sredstvima koja imamo. Stavili smo od nedavno besplatan vrtić, što je ovako dosta atraktivna mjera za one koji razmišljaju, možda im to prevagne. Pa od samog početka, među top 10 gradova smo po izdvajanju za novorođenu djecu. Imamo besplatan autobus za djecu kad idu u škole, ali imamo 5 osnovnih škola i 5 vrtića. Imamo stipendije za deficitarna zanimanja, stipendije za izvrsnost, to smo sve uveli tijekom mojeg mandata. Imamo besplatne autobus, vikend linije do Delnica. Evo sad smo uredili, promijenili smo stolariju svih gradskih stanova gdje također ima mladih obitelji. Jako je puno mjera i programa koje smo uveli i vidimo sad u praksi, jer 3 godine je još premali period da imate neke velike rezultate, ali za tako mali grad, u tako malom periodu, grad koji je tonuo i bio opterećen velikim dugovanjima, ja sam zaista ponosan da s ono malo što smo imali da smo napravili tako puno. Tako da sve te neke stvari, evo recimo gradski stanovi za liječnike specijaliste, medicinske sestre, plaćeni putni troškovi. Znači puno je stvari koje ruralno jedno područje kao što je grad ima prednosti naspram velikih gradova, pogotovo metropole. Znači, definitivno onaj ko malo uđe u dubinu pozadine čabarske demografske slike će vidjeti da postoje mjere koje definitivno mogu odlučiti neke obitelji hoće li se preseliti u takav kraj. Koliko je važno i ne znam jeste li uspjeli objasniti ljudima u Čabru, općenito je to glasačima. Svi očekuju kad neko dođe na vlast i kad ima neka obećanja da će to već sutra biti sve ispunjeno. Vi da danas pokrećete kafić, trebalo bi vam 3 godine da dođe da radi s pozitivom, a kamoli ne takav veliki sustav kao što je grad. Pa onda u tom kontekstu i ta digitalna transformacija isto nije nešto što se događa preko noći, za to treba vremena, ali treba i za čabarski kraj staviti na mjesto gdje ste ga zamislili. Tako je. Ono što je još jedna od naših uloga, ovo što ste rekli, moramo olakšati, digitalizaciju, mi olakšavamo život, ne samo gradskoj upravi, ne samo institucijama, ne samo poduzetnicama, nego i građanima i svima zajedno. To je jedna win-win situacija. S jedne strane imate korištenje online platformi, uveli smo e-novorođenče. Znači, onaj ko dobije dijete ne mora više ići u gradsku upravu da bi ispunjavao zahtjeve. Imamo SOM sustav obavještavanja mailom. Imamo sustav kojeg se koristi za javne potrebe u kulturi, za javne potrebe u sportu, za sve udruge, sve to sada ide online. Imamo e-pisarnicu, sad uvodimo GIS, dakle geološki informacijski sustav radi analize i upravljanja prostornim planom. Dakle, to su sve neke stvari za koje postoje određeni EU fondovi, određene mjere, gdje smo se mi aktivno prijavljivali i onda smo nakon 3 godine shvatili da nam je uvelike olakšalo. Dakle, smanjili smo broj dolazaka fizički u gradsku upravu, uštedjeli smo vrijeme, uštedjeli smo na kraju krajeva i energiju. Tako da to je ono među prvim stvarima sa kojima smo krenuli je definitivno digitalizacija i olakšavanje
svih tekućih svakodnevnih nekakvih obrazaca i problema za naše građane, da to bude efektivno, brzo, jer u današnjem užurbanom svijetu neki ljudi zaista i građani pucaju pod teretom birokracije. Jednostavno su izgubljeni. Mi imamo i ured za EU fondove koje smo otvorili 2021. Tako da svaki građanin koji recimo ima OPG ili nekakav obrt ili iznajmljuje apartmane, mi nudimo besplatnu pravnu logističku podršku. Znači vi možete doći u gradsku upravu i mi vam jednostavno pokažemo i ispunimo sve obrasce za vas i pogotovo jer mi imamo pretežito i imamo dosta starijeg stanovništva koji nisu dobro uključeni u te tehnologije, nažalost niko prije nije to na taj način prezentirao. I onda vam zapravo ljudi shvate da je gradska uprava, gradska vlast tu ne da tlači ljude, nego da zapravo budemo servis građana. I to je evo zaista došlo do jedne razine da doslovno ljude na kraju nazovemo i kažemo jeste li prošli na tom fondu ili niste. Recimo takav luksuz u gradovima nemaju. Dakle, zaista stojimo svima na raspolaganju, evo za sve. U većim ste samo broj. Vi ste poznat kraj po šumama. Drveće je vaš, rekla bih, amajlija nekakva. Znamo da od drveća nastaje papir, trudimo se svi da to ide sve manje. Riješili ste se ovoga, riješili ste se papira, počeli ste koristiti e-račun, pa da ćemo kakva su iskustva s tim. Evo, ne mogu reći da smo se kompletno riješili papira, da su uvijek nekako prate. Kažem, to su uvijek procesi koje ljudi ne razumiju da malo traju. Da, ali to je definitivno proces koji smo započeli aktivno i mogu reći, evo što ste rekli, vezano za šume, ono što je Dalmatincima, Primorju, more, to su nama šume. Dakle, to je glavni resurs koji imamo i mislim da bi svi trebali biti odgovorni prema tome. Dakle, i ono što sam na početku naglasio, ne samo da smanjujemo broj posjećenih stabala od kojih se proizvodi taj papir, nego i olakšavamo ljudima. To je win-win, dakle, situacija. I to smo odmah krenuli gledati na taj način da što više izbjegnemo tu papirologiju. U početku, ja kad sam razgovarao s nekim kolegama, načelnicima i gradonačelnicima, pa to košta, pa to je... Mislim, vi dugoročno kad gledate jedna takva investicija da digitalizirate javnu upravu, u početku možda zvuči kao nešto previše, međutim, benefite koje od tog dobijete i dugoročno utjecaj na prirodu i utjecaj na sam karakter i stav ljudi tijekom tih procesa, onda vidite da je to itekako pametno i predlažem evo svakoj jedinici lokalne samouprave da čim prije sve ono što je moguće, jer svaki sustav je različit, nije svaki grad isti kao Čabar, ali 90% toga zaista možemo prebaciti na online platforme, a na kraju krajeva u 21. smo stoljeću, tako da mislim da je to logičan slijed nekako događaja da tome mora ići, a svi načelnici i gradonačelnici su ti koji na kraju stave taj potpis i pečat, da li će tomu biti zaista tako. Evo, mi smo to odmah u prvim mjesecima krenuli sa tim. S mobitelom danas već i dijagnoze bolesti dobivamo, što ne bi i račune. Tako je. Koliko onda biste savjetovali evo i svim poduzetnicima koji dolaze u grad Čabar, koji će poslovati u gradu Čabru, poduzetnici koji su trenutno tamo, OPG-ovi, sve ovo što ste nabrojali, biste li njima savjetovali taj e-račun, koliko će im olakšati tu birokraciju da se posvete zapravo proizvodnji onoga što rade, a manje vremena troše na birokraciju? Ako žele više vremena za unapređenje svojih OPG-ova, više vremena za proizvodnju, a manje vremena za ići od vrata do vrata, od institucije do institucije, definitivno savjetujem da se svi prebace na online platforme, na digitalizaciju svojeg poslovanja, jer na kraju krajeva tamo ostaje trag. Znači, prije je bilo, ako vi se bavite isključivo papirom, može vam se taj papir zagubiti, može se nešto desiti, to su svi upoznati. Međutim, od kad imamo tu e-pisarnicu i cijeli taj digitalni sustav, vi imate trag, znači on ne može nestati. To je recimo dobro ne samo da vam olakšava, nego lakše pratite svoje poslovanje, lakše pratite, imate cijelu statistiku i široki je spektar gdje možete izvući više struke koristi. Tako da svim poduzetnicima, OPG-ovima, iznajmljivačima savjetujem da se čim prije prebace na te sustave, a hvala Bogu postoji jako puno i konzultanata i firmi koji mogu pomoći da taj proces ide brže i bezbolnije, jer svatko ima nekako razmišljanje da treba, najteže je početi i onda misle da sustav digitalizacije, ovo što pričam s ljudima, da opet slijedi veliki birokratski put da bi se to napravilo, međutim to je izrazito jednostavno i jednom kada shvateš koja je korist od toga, onda je obično u razgovorima bude žao mi što nismo to napravili prije.
Što mislite, što je razlog zašto se jedinice lokalne samouprave ili javna uprava malo više opire tome? Upravo tako prvu koju ste rekli rečenicu je transparentnost. Tako je. Račun je zapravo transparentan račun. Tako je. Mi smo među prvima uveli transparentnost, dakle dok još to nije bila zakonska obaveza, to je ono na čemu sam ja inzistirao. Znači, jako puno postoji i malverzacija i svega unutar sustava javne uprave i to je ono na što sam najviše alergičan i nekako pokušavam primjerom pokazati da političar može biti pošten, da može biti iskren, da može biti transparentan. Prema Institutu za financije i ovome što dobivamo povratno od nadležnih tijela, grad Čabar je među top 5 gradova po transparentnosti i po raspolaganju sredstvima iz proračuna, što ipak nešto govori. Jedan mali grad od 3.500 ljudi za koje mnogi nisu čak niti čuli da prednjači u nekim izazovima koje nosi ovo suvremeno doba, pogotovo jer smo ruralno područje i onda je nekako ljudima i nekim kolegama koje upoznam iz većih gradova nepojmljivo kako to da smo mi već digitalizirali taj dio, a oni još uvijek stoje. I ono što ste rekli, da, to vam je do svakog čelnika jedinice lokalne samouprave, da li oni u tome vide svoj neki osobni interes koji će možda nestati ili je lakše sa papirima raditi određene, kažem, malverzacije, ili prebaciti se na pošteni, transparentni sustav, to bi trebalo zaista biti obaveza svih. Svakako. I pljesak. Zaslužili ste pljesak za ovo što ste među top 5 gradova. Ono što još, osim spominjali ste ove mnoge stvari koje imate, bolje da sam spitala koje nemate stvari, ali to digitalne te tehnologije koristite, pa da mi objasnite taj način da očuvate tu kulturnu baštinu i educirate one najmlađe. Kako ste to učinili i što je zapravo, o čemu je riječ? Tako, evo recimo grad Čabar je bogat velikom kulturnom baštinom, što sam se osobno iznenadio. Dvorac Zrinski kojeg imamo, kojeg je podigao Petar Zrinski prije 384 godine, je nekako najveća vrijednost koju imamo. Unutar tog dvorca, recimo, ranije nije postojao interes da svi oni spisi, dokumenti, sva povijest zapravo tog kraja nalazi se negdje u tom dvorcu, to je znali su da se nalazilo, mi smo to pronašli. Mi smo krenuli sad sa digitalizacijom tog sadržaja, zato je taj papir koji je star, mi imamo neke knjige stare 200, 300, 400 godina koje su već dotrajale, o njima se nije brinulo. Znači moramo kompletno svu arhivu koju imamo digitalizirati, to je broj 1. Kako bi onim generacijama koje dolaze za nas ostalo, jer jednostavno papir ima svoje trajanje. Postoje određeni zakoni što se muzeja tiče i arhivske građe i to je velika komplikacija, zato smo krenuli na onaj najjednostavniji način. Skenirati sve dokumente, u suradnji naravno sa restauratorima i konzervatorima, kako bi oni ostali za sve one koji dolaze iza nas da vide bogatu povijest čabarskog kraja. Što se tiče najmlađih kod kulturne baštine i opismenjavanja i digitalizacije, bitno ih je učiti, to sad nema veze samo sa kulturnom baštinom, nego sa opismenjavanjem digitalnim općenito. U ruralnim krajevima djeca koja tamo odrastaju, vrtić, škola, srednja škola, danas su trendovi da odlaze u veće gradove, odlaze u Europu, odlaze na fakultete. I u ruralnim krajevima nemate neki sadržaj i velike mogućnosti kao što to imaju gradovi. I upravo zato mi pokušavamo na sve moguće načine pripremiti tu djecu, te najmlađe, da danas sutra kad odu, da budu odgovorni prema korištenju tehnologije. I ne smijemo zanemariti taj dio da postoji i tamna strana tehnologije i tog digitalnog cyber kriminala, da ne ulazim dalje. I svi mi, i grad, i škola, i odgovorni u vrtiću moraju biti prvo oni digitalno pismeni, da bi znali koje opasnosti, koje su prednosti, da bi svega toga izvukli ono najbolje. Da se vratim na kulturnu baštinu, evo mi sad radimo, to je isto jedan tehnološki sad iskorak, VR, virtualna stvarnost dvorca Zrinski, gdje ćemo nuditi domaćim ljudima i posjetiteljima, dakle, jedinstveno iskustvo sa VR tehnologijom, gdje ćete moći doslovno gledati Petra Zrinskog kako šeta tim dvorcem, poslugu. Mislim, to je nešto što mene oduševljava, cijela taj spektar virtualne stvarnosti i interaktivne table. Evo sad smo stavili interaktivni pješčanik, interaktivne table na kojima vi možete sve jednim klikom zapravo imate cijelu knjigu ispred sebe. S time da moram reći da ja sam uvijek zagovornik knjige, ja volim da djeca čitaju, da odu u knjižnicu, da uzmu tu knjigu i pročitaju. Međutim, tehnologija koliko je danas otišla naprijed, moramo biti svjesni da ona preuzima apsolutno sve i tu je naša uloga da se pobrinemo da se ona koristi odgovorno.
Iako sam htjela da ne ispadne da je sve ovo sad nešto plaćeno, pa da nađem neku kritiku i da vas pitam neko pitanje da kritiziram, zaista ga nisam našla i kažu papir ne laže. A na papiru piše da ste nositelji ekološkog priznanja zeleni certifikat grad Čabar. Tako da evo, što je s tim? Nikako da vam nađem neku manu. Pa evo, mislim uvijek ako čovjek traži može naći neke mane. Nismo dovoljno kopali. Može naći neke mane, ali u ovom dijelu mislim da mana nema. Evo ja mogu odgovorno reći da zaista u ove 3 godine ako smo nešto pogriješili to je bilo sasvim slučajno. Grešaka stvarno nismo imali jer sam se trudio da sve bude pedantno, da bude sve, da 3 put preispitamo prije nego nešto odlučimo i uključujem, znači nisu jednostrane odluke, zaista i gradsko vijeće i sve kolege uključujem u to. Zeleni certifikat, da, grad ga prije Čabar nije imao, kažem prije nekako sustav bio baš jako zastario i to je, mislim, bilo baš pakao birokracije. Znači prvih pola godine meni se činilo da jednostavno neću to izdržati. To je bio takav nered da čovjek zaista pomisli koji je smisao svega ovoga. Dok onda ne shvatite, dok malo vidite dobre poslovne prakse, evo zahvaljujući vama i još nekim kolegama i nekim drugim savjetnicima koji su mi dali određene inpute, to mi je pomoglo da prebrodim taj dio. A zeleni certifikati i sve to što smo ove 3 godine postigli, to je ipak nekako dokaz da smo otišli u pravom smjeru i da put kojim idemo je zaista dobar i to građani odobravaju. Znači ono što je meni najveće zadovoljstvo, prošetati ulicom bez da iko dovikuje, bez da vam iko kaže nešto ružno, znači to je u ove 3 godine zaista nisam još doživio, vjerujem da niti neću jer sam stvarno pristupačan, otvoren, moja vrata su uvijek otvorena od ureda, ne morate imati posebne procedure za sastanak sa mnom i ne samo o ovim temama nego o svemu, svaki građanin mimo gradskog vijeća ili gradske uprave dobrodošao iznijeti svoje ideje, pogotovo mladi ljudi. Evo sad radimo jedan projekt Klub mladih gdje će ova digitalizacija tamo biti dosta naglašena jer mlađe generacije su više u tome nego ove starije generacije i upravo tim mladim dečkima i curama smo dali nekakvu autonomiju, evo vam gradski prostor, mi stojimo naravno sa svom logistikom i resursima, a vi osmislite. Oni su u 2 dana sastavili tako prekrasan projekt gdje su dali neke ideje koje se ni ja zaista ne bi se sjetio toga. I zato je bitno uključiti tu mladu generaciju, ali ih isto tako, ove starije generacije koje imaju iskustva, usmjeriti da znaju što je danas u svijetu dobro, a što je loše. Ja kad sam došla ovdje sam vam rekla, nisam očekivala ovako mladog čovjeka i zapravo ja kad bi pomislila, ja isto dolazim iz ruralnih krajeva i kad pomislite nekog gradonačelnika manjeg ruralnog mjesta, mislite da sve rješava u kafiću, puno registratora, teta u Borosanama, tamo tad, ali očito se može i digitalizirati i mladi ljudi da dolaze na mjesta u tako malim ruralnim krajevima. Može, pa mislim, olakšate na kraju krajeva sebi, jer u svakom poslu, ne samo načelniku, gradonačelniku, u svakom poduzetniku, u svakoj firmi i vama i svima nama je u interesu da što više imamo slobodnog vremena za naše neke možda hobije, za naše neke želje i da se taj poslovni dio, iako ja ovo ne gledam strogo kao posao, gledam više ovo kao poziv. Znači imam nekakav neopisiv osjećaj obaveze prema tim ljudima i prema tom gradu, jer jednostavno na tu nogu smo započeli savršeno. I želim, znači, svoje neko znanje i iskustvo koje imam prenijeti na cijeli grad, neke moje filozofije samodostatnosti, samoodrživosti, što već o čemu dugo promišljam. Sad imam nekako priliku da to sa ovog mjesta preslikam na cijeli grad. Možda neće naići uvijek na razumijevanje svih, naravno, jer nemoguće je ugoditi svima, ali čak i oni koji su u početku malo negodovali, vidim da se to dosta stabiliziralo i da vide da radimo zaista za svih. Znači, mislim od onih najmlađih do onih najstarijih. Znači, ne samo od tih besplatnih vrtića i škole i obroka u školama i autobusa i poticaja, nego recimo za starije prije nije bilo božićnica. Evo, recimo sustav božićnice nam sad isto ide online, jer smo sa jednom udrugom Kotar Teatar proveli edukaciju umirovljenika za korištenje društvenih mreža i korištenje digitalnih platformi i maila i onda smo unutar gradske vijećnice zapravo imali opismenjavanje starije populacije kojima je taj pojam stran. I oni sad evo već su na društvenim mrežama, znaju predati online zahtjev za isplatom božićnice, svi umirovljenici, znači bez iznimke svi dobivaju božićnice kod nas i nadam se da će iznosi biti normalno sve veći. Također smo u tom projektu Zaželi, onaj koji je upoznat, dakle na 3 godine mi imamo 20 zaposlenih ljudi, evo jedna bitna informacija, mi na birovu de facto nemamo niti jednog nezaposlenog u Čabru.
Dakle, tamo nećete naći nikog da hoda cestom, da prebire po kantama za otpad i da su ljudi nezaposleni. Dakle, svi rade. I tih 20 zaposlenih vam brine o 150 korisnika koji su stariji od 65 godina. To su umirovljenici i osobe sa invaliditetom. Jer grad Čabar koji je rasprostranjen na 300 km kvadratnih, sa pretežito, kažem, starijom populacijom, vi imate neka naselja koja su toliko dislocirana da vam treba jako puno da dođete do te jedne kuće. A pošto smo dio Europske unije, mi moramo biti svjesni, ne samo u Čabru, nego u svim ruralnim područjima u Hrvatskoj, vama i najdislociranija obitelj u nekom naselju mora imati iste uvjete i mogućnosti kao onaj u centru nekog grada. I to je ono što mi radimo. Znači, pokušavamo od najmlađih do onih najstarijih jednostavno sve resurse grada iskoristiti kako bi maksimalno olakšali život i sa tih 20 zaposlenih mi zapravo idemo od kuće do kuće, obilazimo korisnike, odvedemo ih do trgovine, nosimo im lijekove, svakodnevne aktivnosti u domu. Mislim, to su neke prekrasne stvari gdje vi vidite da taj osmijeh i kada razgovarate s ljudima, zapravo koliko se kvaliteta života podigla u tako malo vremena, mogu samo sanjati o tome što će biti za još nekoliko godina. Hvala vam onda što promovirate Čabar i stavljate ga možda čak i na svjetsku kartu i posjećenost je turistička, ali pravite pravi mali raj za poduzetnike. Hvala vam što koristite račun, što ste sačuvali barem jedno drvo time i hvala što ste bili dio još ove epizode Zelenog podcasta. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, dragi gledatelji, do sljedeće epizode, srdačan pozdrav!